Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka ying bishar Karnataka High Court haka artrik uyayong arja pesan kala penmi aku hukum baki baik aggregators kentup ki rapido bike taxi bakin sangat terekam hapo kajela hapo andriu tayo haka hukum ka bench belakli da Justice BM Syam Prasad kala betha ia ka sorkar jela bat ia ka tenat transport ban pentikna baka jingkamai jongki bike taxi kidai ban sange shwa na kabenta riu tayo ha ka jela Karnataka nalor kata ka ying bishar kala betharu ya ki bike taxi aggregators bakan thup ya ka rapido Uber, Ola, bat kiwi-kiwi bakin sange terekam na kabenta riu tayo ka jing pha sange terekam kalong namar ka jing bom don ka an ba perking balashna da ka sorkar jela ka ban betha na kabenta ban register ya ki non transport vehicle kom ki transport vehicle ka ying bishar kala ongru baka tanat transport kamla ban betha ban pha register ye ki thuk kom ki transport vehicle lani ban ai contract carriage permits kum ya kita kijing syakri tak hadu baka sorkar kan datau daki kendon bakerpang syushu ka yang bishar kala kentat mardor ya ka jingkerpat bala ujor da ka Ropen Transportation Service Private Limited ka bakerpat ban ai jing ithu da ka an ya ka jing syakri jong ki bike taxi da ka ba jing bit ban yo ya ka registration na ka benta ka jing syakri jong kini kijat kali arsyaka